Бүгүн 2 май күнү саат 18:30 чамасында алдын ала маалымат боюнча мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лейлек районунун аймагында Тогуз булак айыл аймагындагы Тогуз булак, Миңжыгач айылдарында, Сомбул айыл аймагындагы Кара Дөбө айылынын катар участкасына жана Исфана шаарынын сел өтүүчү сайлардан сел жүргөн. Исфана шаарынын Дадасян, Восточная, Строительная көчөлөрүнүн күнчыгыш түштүк тарабынан жана жаңы конуш участкасына тоолордон келген сел арыктардан ашып 10 турак үйгө жана жер төлөсүнө жана 10 турак үйдүн короосуна сел суулары кирген. Ошондой эле Сомбул айыл аймагындагы Кара Дөбө айылынын катар участкасынын 1 турак үйүнө сел суулары кирген. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тиешелүү иш алып баруу үчүн жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун жеке көзөмөлүндө алдын ала маалыматка ылайык жабыр тарткан же каза болгондор жок, кошумча маалымат берилет. Mallar qara. Buna mallar qara. Ölüp qaptı-ku. Buna. İspana, sel. Баткен обласы, Лейлек району, Исфана шаары. Жаңы конуш айылы. Бул жактан бул жакта үйдүн ичине полный кирип кетти. Бул жакта канча гана үйгө зыян келдирди бул жамгыр. Сел, каттарды сел. Бияктан дагы келатат. Исфана калды. Sel caman geldi o sel. Adamlı cennet konutta. Sel koyup gitti. Katta jerge çıktı. Çıktı katta jerge. Biz kattan geldi abi. Düzlük'e hem çıktı hoca çıkmadı. Düzlük'e çıkıp etti ha. Kayakan. Ramca kaça çıkalı. Çıkmaydı. Asıl yeri özgele çıkıp etmesi. O ete çukur var ha. Ya o evde yer var. O evde çıkmayan var da. Evde sağırmayan taşları özler atar. Ne kılavuz? Taş. Assalamu alaikum. Buna bugün 2 may
20 deydi. Buna seldi qarаңыздар. Buna. Buna o seldi qarаңыздар. Men bildim bunday seldi bir köp yıl bolup kettiler bu sel görmegenime. Buna sel. O sularını qarаңlar. Buna. Bu sel buna. Tam kim tartıp atıp tam kaldırıyor buna men tartıp atıp men. Buna sel su. Buna sel diye qarаңlar. Bu çetmen ters çekeceğim 50 metre var şu. Buna İspanağa kireverişler. Koskay'ın aldı. Leylek rayonu Koskay'ı 02 20 şunday selk etti da aytsa şembeysiңер buna. O buna jolga çıktıracak buna. Buna asfaltqa uca kelip otat bu jağı. Buna koyup barasa buna asfaltqa uca. Buna o asfaltqa uca jolga çıktıracak otat. Buna. Buna uşunda eken. Baldarım şunday kötürdüm ayttın asır жүгүrdү öttü. Manyakka jayılıp kettin al seldi qara. Bichara uyun ağzı ketdi. Maşinalarım kaçatıktın. Bicharalar көп boğunadı kaldı. Dağınam dayar turgan eкен. Bir manyaka uyuyla da. Biz jaqa. Bizge hiç nerse qarang bu yoqqa basıp ketatadi-ku. Ужас ey. Bicharalar Ужас. Hop şey alıp ketdi. Selde kaldı. Çört bayri. Şerebet nerse sattı. Manya qarasa uyla da dendi. Onu qaram. Bu nasıl nemi? Egiz. Bicharalar. Ya. Kaçıp çıktı o baldarım benim. Сонан кээ бир жерлерден жолдордон сел чыгып атат, өтүп атат. Маяктан болсо чоң, вообще чоң. Сайга батпай айылдарлап кеткен.
Сайлар нарақта тұрсын, мына жолдорго чейин сел чыгып кетти го, чиркин. О, бийда машиналар карасаңдар. Бассакта машина. Ya Allah. Mana onu qarayna, pillaram o'cha kirib ketdi. O, yaqacha sil. Keşa bırak. Oğlum boyançıya su ketdi bular. Tuvaletingni qara bular. Диагностика медициналык борборунун өйдө жагындагы элдердин блоктору мына ортодо тосулган. Мына блок полный ударылып калыптыр да. Агып. Страшно. Алла сактасын. Jugula agıp ketip atat selde. Үйүнө мана жыгыттуу дейм да чото. Jugula agızıp kirip ketebe deyim da. O köpten beri turat. 3-4 gün oldu turat yerde. Ana eşigini yan buzdu. Bizge patkozgo manamça möndürlөр düştü. İşenесіздер, manam kattaydı, бұл erip ketti da. Қараңыздар, möndürlөр üzdü. Hamma жақты halagidey kıldı.